बाक्सानि बरपेटायाव सानबानि हाबाफारिजों दुर्गा फुजा खुंफुंनायनि लाहार फाहार रायजोनि गुबुन गुबुन ओनसोलफोरजों लोगोसे बाक्सानि खारिजा बिजनीनि बरपेटायावबो फैगौ 20 अक्ट'बरनिफ्राय 24 अक्ट'बरसिम सानबानि मेहेरगोनां हाबाफारिजों दुर्गा फुजा खुंफुंनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय जादों। फुजा खुंफुं आफादा मिथिहोनाय बादिब्ला 221 नं बरपेटा गुदि फरायसालिनि सिथ्लायाव सिगांनि बोसोरफोरनि बायदि देग्लाय बोसोरावबो 23थि दुर्गा फुजा खुंफुंनाय जागोन। हाबाफारि बायदियै 20 अक्ट'बराव दुर्गा देवीनि मुसुखा बेखेवनाय, गाहाय दरखं बेखेवनाय, गासै सानखालिबो दुर्गा देवीनि थिखानाय नेम बायदियै फुजा आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि हारिमुआरि हाबाफारिजों सानबानि हाबाफारिजों दुर्गा फुजा खुंफुंनाया थुंगेगोन होननानै फोरमायदों। रायजोनि हेफाजाब मोनगोन होननानै आसा खालामदों खुंफुं आफादा। जय मा दुर्गे। যোৱাবাৰৰ দৰে এইবাৰো আমি 921 নং বাৰাপেটা LP স্কুলত প্ৰাংগণত আজি আহি আমি 23তম বৰ্ষত উপনীত হৈছোঁ। গতিকে এই 23তম বৰ্ষত আমাৰ সপ্তমীৰ পৰা নৱমীলৈকে বিভিন্ন বাৰে বৰণীয়া কাৰ্যসূচী হাতত লোৱা হৈছে। গতিকে এই সমূহ কাৰ্যসূচীত যাতে গোটেই আমাৰ খাৰিজা বিজনী ৰাইজে সহায় সহযোগিতা কৰিব বুলি কামনা কৰিছোঁ। কাৰ্তিক 20 অক্টোবৰ শুক্ৰবাৰৰ পৰা 6 কাৰ্তিক 24 অক্টোবৰ লৈ বিগত বৰ্ষৰ দৰে এই বছৰো শ্ৰী শ্ৰী সাৰ্বজনীন দুৰ্গা উৎসৱ 23তম দুৰ্গা উৎসৱ 921 নং বাৰাপেটা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হৈ আছে। ইতিমধ্যে আমাৰ প্ৰস্তুতি চলি আছে। এই 5 দিনীয়া কাৰ্যসূচীত সকলো ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা আমি আন্তৰিকতাৰে কামনা কৰিছোঁ। আমাৰ প্ৰথমতে দুৰ্গা দেৱীৰ প্ৰতিমা উন্মোচন হ'ব। তাৰপিছত 3 কাতি আমাৰ মুখ্য প্ৰৱেশদ্বাৰ উন্মোচন হ'ব। তাৰপিছত 4 কাতি দুৰ্গা দেৱীৰ মহাষ্টমী বিহিত পূজা, 5 তাৰিখ দুৰ্গা দেৱীৰ মহানৱমী বিহিত পূজা আৰু 6 কাতি দুৰ্গা দেৱীৰ বিসৰ্জন হ'ব। এই অঞ্চলৰ ৰাইজৰ আমি সহায় সহযোগিতা লগতে উপস্থিতি আমি কামনা কৰিছোঁ। ধন্যবাদ। नोंथाङा गावनि फेभरेट श' नायनायाव स्ल' इन्टारनेट स्पिडनि थाखाय बानायफैबाय नामा? गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव नोंथांमोननि थाखाय आर'नाइ टेक्न'लजिसआ लाबोदों हाई स्पीड फाइबार ऑप्टिक ब्रॉडबैंड प्लान्स। मात्र 399 रां पार मानावनो नोंथांमोना आनइन्टाराप्टेड स्ट्रीमिंग, गेमिंग, आपल'ड, डाउनल'ड आरो ब्राउजिं खालामनो हागोन। आबुङै मिथिनो थाखाय गाहायाव होनाय वेबसाइटआव नायनो हागोन आरो नैबे जामबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन। जामबुं नङा जाबाय 8812989283 नङाब्ला 8099554827।